Tan. Kaya yan, Tan. Kaya yan ko, Tanta. Bossing. At Ralph's, fresh groceries are our thing, so we check your Yeah, delivery order for bossing. freshness at every step from farm to store and pick and pack every veggie in your free pickup order with care, because we treat your food the way we'd want ours to be treated. We're fresh every day, so shop anyway. Ralph's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply. And now you'll find more ways to save on your favorites. When you download digital coupons, you can use up to 5 times in one transaction. Ralph's, fresh for everyone. Every time Taco Bell's nacho fries returned, those Mexican spices were drawing something closer to the surface. And once they taste that warm nacho cheese sauce, they won't stop till there's nothing left. Can the Fry Force save the world and the nacho fries we love? So either we fight together, or we Mic fight. check. Or will the monsters devour us all? Get your nacho fries today while you can. Now serving at a Taco Bell near you. At participating U.S. locations for a limited time only. Great values are happening now during Lowe's Summer Savings. Save on select appliance special values. Plus, save an additional $50 when you buy 2 or more appliances, each priced $396 or more. You'll also find new lower prices on ceiling fans, landscape lighting, and more. So shop Lowe's today. Must ask cashier to apply discount in store. Online must use promo code. Can't be combined with any other discounts. See Lowe's.com for exclusions and terms. Valid 7/15 through 8/4. Check. US only. Check. Yo. Yo, yo. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello. Mic check. Mic check. Mic check. Mic check. Mic check. Yun. Hello, hello. Hello, hello. Yun. Nakijoin po ako. Pabuhat po. Carry na lang, bro. So, naghahanap daw ng mic si si Lemur. Test, test. Yun. Rinig, rinig. Yun. Yun. Nadinig. Pabuhat. Kami ang magpapabuhat. Ni Pruden na pigsa. Then siya. Pabuhat. Pabuhat.
Pabuhat, Densyo. Parang kanina pa kayo. Mga sa mga ay. Patay kayo palaglag kaya ayam Sa. Awan, parugrogi. Ngam tataya pa ya. Kadudu me. Naruga me ayam. Karugrogi ngam tatay kayo pala. Parugrogi. Warm up. Naumatan. Day off kayo tata. Ayun. Day off. Ayos. Awanti shot. Awan. Madi. Yellow dot. May sasali sa atin mamaya. Isa. Pag katapos natin. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Target practice while you can. We're deploying soon. Insyong. Oh. Alright, that's enough fucking about. Oh. Now we do this for real. Pabuhat. Salamat po sa 4,000 nating manonood. Battle Royale. Saan tayo? Set a drop point for your team, soldier. Pili lang kayo lads. Got Sunod-sunuran lang ako. Get to the safe zone. Pruden, dito na. Saan tayo? Number? Sige, oray niya. Number. Yun na kinadayaw. Number. Panak dito. Oy, may kalaban. Objective is to eliminate the bounty target. Engage all targets. Ay, puto. Abang. Kinana. I've got you. Taas. Anda si Marano. Kinana. Sige lads, Jigsmeister. Tapusin lang namin tong game. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn Wala to. May nakahabang. Pay attention, we'll be out there soon. On your way, feel free to give these wankers a proper time. And if you find something to throw,
Yeah. Pay attention, you'll be out there soon. Get ready to fight, you're next. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Time to earn your freedom, soldier. You earn your freedom, soldier. Looking a little worse for wear. You're heading back to base. Not over yet. Your team can still buy your release. Okay, deploy. Pagpaisi ka, nakaruar. Sak, naabakak. Ilokano Gaming. Puta. Kalabang kagad token na. Visit. Parang kanina pa kayo. Shoutout po. Owl Kid. Boy Tago. Shoutout po. Owl Kid. Boy Tago. Ay, puta. Advise on aid station. Alam data boss. Bala. Chin. Yan naman tatagay ko. Uy! Apo! We lost that one, but we'll come back stronger next Ito naka... pa. Tagur-uray kami dyan. Moving up there. Baka na sumali boss. Isa. May isa pa? Sa sumali nga isa. Body armor here. Sino tiko? Post. Anyone need this? Saksa, palit tayo, si Kalatagosan. Oh, sige. Invite ko kayo. Invite mo to ni Insyong. Sige. Hello. Yun no? Idol. Papajer, papajer. Mabuhat. Sama natin Bigyan na ba? si ano. Di ba kumpisa lang unang game ko pa lang yan. Sama ko First sila game pa lang. Insyong at saka si Laymore. Okay. Invite ko lang ni Kainsyong. Andito na. Ay, dito na. Diyan na. Oh, inad Buhat mga inad niya ako. boss, Ensyong, Limor, Idol! pabuhat Lods. Si Jigs kalaro ko. Taga ano Chicago Bulls. Chicago Bulls. Chicago Bulls.
Pabuhat mga boss. Wow. Kaya nagda-diet ako eh. Diet. Para, Bakit, sir? para madaling mabuhat. Gigising ko lang eh. Sana all kagigising. Oo. Maaga mamaya pasok eh. Oo. May pasok ka na? Oo. Kala ko punta ka pa ng Florida. Sa ano pa? Sa Monday pa. 2 weeks. Ah, okay. 2 weeks ako na makapaglaro eh. Dali mo na yung laptop mo. Hindi ano yung laptop ko eh. Sobrang ano na. Puno. Magdi-delete pa ako. Warzone is life. Ayun lang. Laptop ko eh. Ako lang ata naka-controller ah. Okay lang yan, tol. Saksakan mo na ng keyboard yan. Oo. Di pa dumadating yung order ko eh. Uy, bago. Ayos. Nice. Tagal naman ng mga Yung kalaban kusang natin. namamaril na keyboard at mouse. Yung mga top players naka PS4 eh. Mga Xbox eh. Oo. Mas gamay oh. Iba ko, ulitin ko. Para maano. Tagal. Yan oh. Walang mic sa Ensyong ah. Meron siya. Kanina. Bong. Abay nagsaw. Tay, Apo Mayor. Paggamit na kapo. Karanak lang ti balay, no may ka. Ayun na. Abay Lorma. Wan. Isa nga ng energetics mo nga may isa. Ah. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Oho. Oh. Paano pala na? You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Oh, dito. Parang isang oras tayo naghintay doon ano? Sa ano? Battle Royale. Avoid the gas. Get to the safe zone. Dito tayo. Pin lang kayo mga lods. Sunod ako. Sige, pin lang Dito kayo. ako. Sige, talon.
Kahit saan. Ano lang. Ito, para mabago. Hey, saan ba? Saan ba? Saan? Saan tayo? Ah, dito na lang. Ano lang. Walang kalaban. For the first time. May ammunition box ako. Body armor here. Body armor here. SMG here. Body armor here. Yun, para mo. May paltog dito. Shotgun. Shotgun here. May paltog. May paltog. May paltog. Clock ticking. Get to the target. Uy! Uy! Does anyone need this? I mean, Pwede na. pwede Hindi na. pa. Kulang pa, no? Konti na lang. Ah, Saan na kayo? Doubt na. pwede na. Ito, may ammunition box ako. Ako din, meron din. Tapos na ba lahat dyan? May sniper. Sniper rifle here. Ah, loadout. Coming. Tap. Load out tayo. Gas is closing in. Contract failed. Time's up. Objective failed. Cash money. Have eyes on. Plunder cash here. Plunder cash here. Nag-loadout tayo. Loadout drop headed your way. Loadout drop on the way. Get to the safe zone. Extra pa akong ammunition pa. Gano'n. Dito siya magdadrive. Wala nagana to, no? Push right, Tayo. push left. Right na lang tayo. Right na lang. Right na lang tayo. Mahirap down to. Allergic ako dyan. Allergic ako dyan. Dun eh.
Uy, bumagsak yata sa ano, aray. Kunin natin Scabby yun, ha? tayo. Pwede. Does anyone need this? Disregard last. Yata bumagsak dito. Supply box marked. Secure the package. Move to secure. Next objective located. Next objective located. New objective identified. Does anyone need this? May hard shoot ako. May satchel dito. Primary objective accomplished. Supply box inbound. Friendly UAV overhead. Makakit. Pili na kayo selfie mga tol. Para Tara. Drop ako na 600 loads. Ayun, no? 600 loads. Salamat. Gas is closing. Get to the new safe zone. Relocating the safe zone. Sukli pag kailangan niya. Plunder gas here. Ang Jollibee. may Ganun extra. na. Kung may extra mga tol, bili na lang kayo UAV. Thank you. Lang pera ko, bro. Yan na, Laymore. Uy! Kalaban na dito. Masok dito. Uy! Eh! Tala. Patay. Nice one. Boss, pengi 100 pesos. Wala akong pera, Lods. Si Laymore. 3-3. Pahingi daw si Ensyong ng pera. Selfie ka na rin, Laymore. Saan ka? Uy, bossing. Moving. Patay na paano mag-drop ng pera dito. Sa PS4? Tab, Ikaw. boss, tab. Ay, sige. Ayos lang yan. Oma? O, yun pa. Matangkati self-revive mo. Kuan. Bossing. Uy, nag-airstrike. Taban, boss. Lapit kayo. Sa'yo, Jigs. Ano dyan? Malapit sa'yo yung kalaban. Down. Nice. There's our right.
Uy. Yung Patay na circle. ba? Patay na ba? Patay na dyan. Ah, okay. Bagong loadout pala to. I'm the wheelman. Post na kayo. Yun hindi nakapag-load out. Si Ensyong at saka Lemur. Hindi kayo nag-ghost ng atol. Hindi umabot. Di mabot. Wait. Ano pala tayo? Hard right tayo, mga tol. Sige. Kunin natin bounty. Si... Copy. Moving. Bounty target identified. Slot the basket. Satchel, oh. Meron na ako niyan. Kunin nyo pag ano. Friendly UAV overhead. Kailangan nyo. Enemy UAV Uy, overhead. nasa likod lang natin. Pwede natin gatekeep yan. Nasa taas. Dito. Gulag. Uy, nandyan. Destination mark. Patay na yan. Makita eh. Wala na siyang ibang pupuntahan eh. Visual kayo. Saan? Labas ka. Bounty target. Nice one. Right tayo? Bye. Right tayo. Bibili lang ako ng UAV. Sige. Mauna ako ng konti ah. Sige, advance ka lang dyan. Para una rin ako mamatay. Shit. Di naabot. Pain. Pain ako, Di pain. naabot. Gas is closing. Get to the new safe zone. Mukhang clear. Parang tayo mga tol ha. Hard right tayo. Sige. Inuunti-unti lang namin. Dami natin pera. Bili kayo ng mga ano ha. Gas mask o mga ano. May gas mask na. Bili ako airstrike ko. Oo. Looted dyan, Jar. Parang, yung iba. Request recon flyover. Nice. Clear naman. Di tayo. Closing in. Ay. Dami natin pera, oh. Claymore, bili ka ng ano, tol. Be advised, Sige. UAV is being overviewed. Selfie mo. For resupply. Get to the safe zone. Self-revive kit, no?
Uy, may nag-airstrike. Galing dito. Copy. Ito na tayo bababa. May inaano sa itaas ah. Ayun na, ayun na. Came through here. Ah, may kalaban. Ano, cross na tayo habang busy sila. Tara. Ando na. 280 pa ako ah. Sige, lad. Papaptol. Friendly Paptol. UAV overhead. Oh, meron pa sa likod. Okay, thank you. Keep natin yan. Uy! Sa likod. Northeast. Danger. Sa blue. Move on my way for destination. Nice one. Pero baba? Meron pa lads dito sa Disregard last. sa blue. Right side. Moving. Copy. Keep natin. Sasakyan. Friendly UAV. Enemy UAV overhead. Gas is closing in. Relocating the safe May zone. kwan sa may... buy station. Ah, may kalaban sila. Kalaban. Kinikip sila. Down. Oh shit. Plating mga tol, plating. Ay, nandito sa buy station. Lancer. Isa. Lang? Ay po. Nakatago. You return to the front line. But if you lose, you're done here. Sort them out or capture the objective. Naubos tayo dun. Setting charge. What? Your team can still buy you back. Hacker yun. Ay, nadali yung talo. Uy, sa bahay. Dali. Good pala yun. Live and you can redeploy. Ay, sakit. They're RTB at this time. Lights ready. Claymore planted. Claymore planted. Napakatan. Napakatan. Nice one. Hold out, drop headed your way. Fighting stance. Here.
Oh shit, konti na lang pala kaya. Oo nga eh. Kayang-kaya na yan. Clutch game. Kaya na yan, clutch gaming. Pwede kayo kumuha ng most wanted. Oh shit, 9 teams na lang pala. Pwede pa bounty. Oo, pwede. Oh, Uy, Likod. sa likod mo lads. Engine. likod. Uy, dalawa. Likod. Learn from the loss. Failure's a problem. Very nice. Warm up yan, warm up. Warm up lang yan. Warm up. Mainit dito pero kape pa rin. Kaya hindi ako nakakatama eh. Mapapayosi ka. Oh, hindi ligusan nun. Wala nang liguan to. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Get yourself the proper warm-up. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Battle Royale. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Pili lang mga lads. Dito tayo dyan. Roger that. Ay mga lads.
Oh. Assault rifle here. Shotgun. Disregard last. Walang sumabay sa atin, ano? Kaya, Takot yata. takot sa'yo dyan. Takot sa akin. Masyadong mahina to, sabi niya siguro. Hindi ko na-assign yung ano ko. Kala ko sabi niya siguro. Oo, andyan si Jer. Huwag tayo dyan. Setting Claymore. Loadout na. Okay. Tapping money. Plunder cash here. Copy. Kung may buy station dyan na tayo. Wala yun. Vendors nearby. Kalaban sa itaas. Target area. You don't have long. Target. Meron na ata dyan, tol. Buy station? Coming. Does anyone need this? Tara dyan. Uy! Ted. Gas is moving. Friendly loadout drop on the way. Pili ka na lang bala dyan. Ang dami kong pera pala. Isang orange box lang. Meron ba? Ano dyan? Bila ko UAV dyan. Ito. Okay. Everyone's in the safe zone. Friendly UAV overhead. Papanan natin. Medyo gitna tayo eh. Oo nga. Gitna na, no? So may kalaban dito, may kalaban. Malayo pala yun. Pwede tayong pumunta dito sa ano. Vendor here if you need equipment. Pwede. Sige, yun tayo. Kaya dito, kaya dito. Vendor here moving. Pwede naman, sige. High ground tayo. Tara. High ground. Contract failed. Time's up. Stand down. Advantage tayo eh. Dead na ba lahat to? Ito lahat. Enemy launching an advanced UAV
Oh, Wow! pinag- Balik ano, tayo? Door. Oo. Red door pala. Red door pala. Baka dyan sa may ano. Baka dyan sa may ano. High school. High school. School yan, for sure. Baka may lumabas dyan. Sino hindi nakapag-loadout? Ako sa lane. Ako. Enemy team is tracking Ah, your di. position. Uy. Kaya to. Uy, ako na naman ang ano. Ano to no? Nandiyan. Enemies in the area. Dito. Sa blue, sa blue, sa blue. Isa lang nakita ko eh. Isa lang yan. Hindi Kaya ko alam. galing sa red door. Enemy vehicle. Siya na. Sakay na. Siya na yan sumakay. Siya na yan. Sige, isa lang. Takot na. Pwede tayo sa police station? Pwede. Hunted ako eh. Kaya ano. Position ka na lang dyan sa... Hindi pa naman looted dito eh. Wala pa. Marks UAV. We're exposed. Hold on, drop headed your way. Drop headed your way. Layo ba yan? Ay, sa baba lang pala eh. Gas inbound. Safe zone relocated. Isang baksang dyan, atenta. Ayos. Gugos na ako. Ako rin. May papuntang Uy, ano, sasakyan na. ATV. Mag-isa lang. Takot yan. Sana. Ay, atate. Takot sana. Balik tayo din. Sa pwesto. Sir, bili kayo UAV zero or ano bang gusto nyo bilhin? Mental. Good cash here. Good cash. Ano lang ako UAV. Ay, airstrike lang. Saan tayo tatambay mga lodi? Ito muna tayo, police station. Okay, sige. Gatekeep tayo dito. The enemy lost track of you. You're safe. The enemy track. This one. Pakat na kayo. Gas is moving. Kape muna. Everyone's in the safe zone. Shit, mukhang tatawid tayo nito. Body armor there. Ito na muna tayo dyan, mag-gatekeep muna tayo. Oo. Kakape nga ako dito eh. Dito may papunta. Pinload speed. Kayo, Ibitol, bumaba.
Okay, pinloads. Saan? Diyan. Diyan. Okay. Sige. Ilan yan? Isa lang ata yan. Yan yung kanina. Sigurin na natin yan. 20 meters ha. 20 meters. Nasa itaas yan. Sige, pasukan natin. Nakaano pa. Uy, nadali pa ako ang putik. Bumabaril yung ano, sentry gun. Sige, thank you. Tapon pa yung kape ko. Wala namang gamit tong sentry gun, ano? Parang hindi gumagana. Ito yung nag-red door, oh. May mask siya. Oo. May ano, advance na, ano. Balik pwesto tayo. Balik pwesto tayo. Sige. Uy. Ghosted ka na dyan. Lads. Kunin niya ano, King. Be advised, your teammate has been marked as a high-value target. Keep them secure. Dadagsad na sila dyan. Para pababain natin sila. Basta dyan lang kayo. Nag-ghosted ako ah. Mamamay corona. Yan na. Gas inbound. Uy, nice. Na kayo. Pa. Pag succeeded tayo sa most wanted, bili na kay selfie. Sige. 3600 din eh, no? Nakikita niyo ba yung ano, buy station dyan? Nakakita mo? Okay. Vendor here if you need equipment. Baka may bumaba dyan. Ay, sa ngayon, hindi. Nakita ko lang sa mapa. Hindi. No visual ka? Meron na. Dito ako nakatingin. Disregard last. Sige. May king sa itas, oh. We're in safe zone. Watch for 1 minute pa. Antay lang tayo. Uy, may nag-load out? Saan? Uy, saan yan? Mark, kung may nakita kayo, mark ha. Sa loob ba kayo? Sa loob? Yun, may nagsasnipe. Hindi ko alam saan. Ayan na, may papasok ha. Tirahin na natin yan.
Ah, damn it! Fuck Nice them! one. Yan. Huwag kang dadaan-daan dito sa teritoryo namin. Nice one. Hindi na kayo selfie. Play more, play top, tol. Sige. Tol. May kailangan mo ng plate. Bili ka play, tol. Saan ba? Kaladsa. Body armor here. Body armor here. Yes. Ang tambayan natin. Yan na. Body armor here. Body armor here. Cash money, have eyes on. Open yung ano. Ayun, meron na sa taas, Jar. Easy. Dalawa. May kalaban sila. Huwag muna. Ini bossing. Plates mo. Body armor here. Ay! Taking fire. Live ping. Sniper. Enemy UAV overhead. Friendly UAV overhead. Target marked. Send it. This is Striker 3-1, good copy. Strike inbound. Uy, dami sa likod natin. May loadout. No hits on that round. Disable. Nice one. Plating. Copy. May plates pa kayo? Meron pa. Dun ah. Body armor here. Body get to the safe zone. Uy, ano yun? Uy, nice. Body armor here. Body armor. Pero may truck sa baba. Easy. Wala na pala sa likod natin. Oh shit, kailangan pala natin bumaba. Fuck. May tao dito? Moving. Down. Allied cluster strike. Uy! Gago, meron na dito. Meron na? Tangina, inakyat ako. Teammates in the gulag. Nakita yan. Survive, they can redeploy. Open nga rin ako eh. Taking fire. Oh shit. Pwede kitang buhayan sa ano. Yun. Pinasok ako ah. Saan ka ba dyan? Sige. Fuck. Ay! Nag-gatekeep tayo. Tayo yung ng gatekeep ah. Mainit ah. Oh shit, gulag close. Madali ah.
Meron pa. Ah, natiti Science. Ang ina konti. Oh. Warm up lang yan. Warm up. Sabihin nating warm up lang para hindi masyadong masakit. Aray. Pampainit lang. Warm up. Painit lang. Tip doon na. Sakit ng tiyan ko. Ano kaya to? Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Enemy hostile fire. Check. Warm-up's done. Time to kick this off. Bakbakan na. Doon na. Battle Royale. Avoid the gas. Get to the safe zone. Tayo mga ladies. Jer, ikaw naman pili. Ako naman? Okay. Pwede. Dito. Walang buy station. Ayan, bago yan ah. Walang buy station. Sa area na lang tayo mag-loadout pag ano. Sige, dun. Dito tayo. Marami dyan. Sige, copy. May kasabay ah. Eliminate all targets in the AO. Pinuha na yung bounty. Oh shit! Uy, nangyari.
Made in China. Made in China. Parachute. Made in China. Yeah. Ito. Movement. I'm moving. Likod mo, Insyong. Likod mo. Ay. Alam. Ay, shit. May baril na. What? Lakas naman ng baril niyan. May baril na. Ah, wala pala akong plates. Thank you. Ay, cover. Patay natin eh. Di pa, hindi. Ayun pa. Gago. To the gulag. If you survive, you earn freedom. Natuluyan ako. Tutul. Ano ba? Tinuntok ako. Ano, Pay dalawa lang attention, ata you'll yan. be out there soon. You can practice your aim while you wait. Forcing your enemy is an effective yung way nadali to get dyan? inside their heads. So is a well-placed stone. Tinuntok ako eh. Fight's begun. You're up next, Wala mate. pang Get baril, ready. Yung bangkay ko, may baril doon. Kung hindi kinuha ng kalaban. You win this fight and you return to the front line. But if Red you door, lose, oh. you're done here. Red door dito. You're up, soldier. Yun. Now go. There are. Stand by for redeployment. Ano, pasok tayo? Sige, pasok kayo. Yun, nakapasok na siya. Pasok na siya. Nice. Enemy recon overhead. Gas is closing in. Light vehicle. Kunin ko to. Sakyan natin. I'll drive. Uy, Saan yan? Punta ako dun. Pasok ko sa red door. Pumasok ka dun. I'll drive. Yan, may red door din dito. pasok na tayo. Pero, tara. Tara na, Kunin mo siya, Laymar. Sige. Dito sa... Loadout muna tayo, or loadout muna tayo. Pwede rin. Loadout na lang tayo, ano? Sige. Loadout mo na. Kaya, loadout muna. Akong pera. Trapping money, Lima. Sige. Ano ba? Drop mo lang na lang dito. Tayo na lang. Sa ano? Take ko. Sakto, doon Dropping. dito na si Enchong, ha. Sige. Kurang pa. 300. Tulog ka. 300. Ay! Kulang. 3,000 ko na kuma. $200. Kulang ka. 10,000. Yun. Loadout drop headed your way. Plunder cash here. Yun.
Tara. Yung truck may ano na to eh. May trophy system na to. C4 na yan. May trophy system na to. Sige. Papasok ko red door ha. Sige. Tara na anak, Lemor. Yan na yung gas. Yan na yung gas. Sakay. Wait lang. Friendly advanced UAV marking target. Tara. Ay! Takbo mo na, Lods. Drive mo na, Lods. Drive mo. Natrap sa gas, ah. Buti naka-red door ka. Oo. Jar, diretso ko na lang sa ano, Jar. Yung supply. Sige. Para makabuhay ka isa. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Contract is complete. You're cleared for higher payout. Loadout drop heading your way. Load out. Uy. Oh shit. You've got gas inbound. Pasok ka. Safe zone relocated. I've got you. Your teammates done in. They're returning to base. Uy, dali ka. Dali. Sige. Ay, dami. Tatlo. Uy! Fucking rat. Patay siya. Daming pera ng bangkay. Uy! Meron. Bagong bagsak. Kalaban kayo dyan, Jar. Meron. Bagong salta. Ay, tang inang yan. Iwas na. Syong. Yun yung bumagsak kanina eh. Di kami nakaporma. Sasakyan dyan. Escape ano. Nadali sa landmine May makakuha ka ng ano? Supply run? Malayo. Ako supply. Malayo? Wala. Okay. Paano na pala? May kalaban dyan, Jigs. Saan? Dyan sa, malapit sa'yo. Copy. Uy. Shit. Dyan sa, malapit sa'yo. No choice na ako. Dyan sa, malapit sa'yo. Helicopter here. Dyan sa, malapit sa'yo. Chopper muna. Ipalutad
Be advised, your teammate has been marked as a high-value target. Keep them secure. Puta, may kalaban na. Uy! Ay, Dalawa sila. We'll be back to finish the job. Shit! Warm up lang yan. Warm up lang yan. Sayang eh. Heli pa naman. Oo nga eh. Nag-heli na rin siguro ako nun. Di pa kasi looted ano. Okay rin yun eh pag nakakompleto ka eh. Bagong update tong ano, soundboard. Bagong update. Maraming mga bagong ano, clips, audio ano, clips. Ano, download ka ng ano, Jer, yung Mario, yung Game Over. Ay, iba to. Wala silang ganun eh. Hindi ko alam kung copyrighted yun, ano na yan. Yung ten 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 ten. Ito lang eh, meron to eh. Ay, meron na pala eh. Ito, jump to eh. Pero wala yung parang game over. Meron ka pala dyan eh. Hello. Hello, hello? Hello? Check. Ay. Hello? Dropping into the AO. May baseball bat ako. Parang gangster to. Enough practice. Time for the real thing. Enemy dropping into the AO. Battle Royale. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Maganda to, rim shot. Yan tayo mga lodis. Kayo naman, pili. Malas yung mga pili ko. Sige, sila naman. Pili kayo. Ano? Chong. Ayun mo. Chong or Lemur. Yan tayo namatay eh. Baka nandyan pa yung loadout natin. Balikan natin. Balikan natin. Your primary objective is to kill them all.
Ready to combine. SMG here. Assault rifle here. Dot na tayo. Sige, pambili na lang ng bala. Kulang. Sige. Takot sa buy station. Plunder cash here. Plunder cash here. Ayun, nabot na. Ano ba? Kalaban ba kayo? Enemy UAV overhead. UAV overhead. Shit. Kulang pa ba? Loadout drop inbound. Loadout drop on the way. Red smoke. Wala tayong bala. Maraming mga bala rin dito. Yung mga ano lang. Palut? Mga loot lang. Caliber here. Sino may ano? Sniper na 500. bala. Ayun eh. Ayun. UAV overhead. Andyan, Jer, sa baba mo, drain up. Hindi. Ano yan? Nakita ko lang. Pinin ko. Sa baba yan, sa baba. Hindi mo nakita? O, nakita mo na. Hindi ko nakita eh. O, dito sa ano? Dito. Kunin ko na lang. Igay ko siya. Pikunin mo na lang. Uy, taas ka? Sa baba. Ito. Moving. Disregard blast. Moving. Isang round lang eh. Ano, Jer? Sniper pala, sniper. Sniper Sorry. siya. Sniper siya. Tara, pasok na tayo. Saan tayo? Pa-left tayo, Jer, or right? Maganda left yata, ano? Punta, right? Affirmative. Tara. Destination mark. Fans away from site. Cancel that. Looted na ba dito? Move away Station. from destination mark. Sige, loot mo na kayo dyan. UAV overhead. Pusing ko lang to. Chopper. Enemy helo. Babay ito. Bin niya. Takot. Ay, bumaba. Try natin yan. Patay na. Oy, nice. Friendly UAV overhead. Team wipe. May isa pa? Na team wipe yun. Nice. Babayin eh. Bala sila. Ito, pambili ng bala. Ay, dami mo naman palang pera. Okay na. Pila ko UAV. Ano, chopper tayo? Uusok na eh. Ikaw.
Wag na. Wag na dyan. Dapat pwedeng i-repair yan, ano? Nilagyan ko ng ano eh. Wag na, nilagyan ko ng ano, pampasabog. C4? Oo. Dapat pwede pang lagyan ng mga tape yan, eh. Scotch tape. May nag-drop! Enemy UAV overhead. Saan? Dito sa loob. Wala. Down. Nice one. Saka. Nice. Meron pa. May isa pa. May bumagsak dito sa TV station. May isa pa doon. Sa taas ba o sa may ano? May isa pa ba? Friendly UAV overhead. Dito sila. Dalawa. Dito sila. Saan ba to? Loadout drop inbound. Heading your way. Dami naman. Gas is inbound. Dami naman. Marking new safe zone. Ayun na, tago-tago ka. Apat dito. Meron pa? Dito sa sa Shong, TV try station. ka ng ano? UAV? Ba dyan? Sa loob sila. Ay, naubusan ako bala. Enemies in the area. Enemies in the area. I'm here. Get down. Napatay mo yung nasa likod mo, Jigs. Patay na. Nice. UAV. Enemy soldier incoming. Ano? Sector fire, pendejo. Sector fucking fire. Di kasya yung pera ko. Ako na. UAV tol. UAV tol. Friendly UAV overhead. Dami. Yun, Isa pa meron dito sa dito, blue. meron dito. Isa pa. Sarap, may papasok ha. Dito. Oh, bili na kayo selfie. Bili kayo selfie. May kalaban pa dito eh. Moving. Okay. Kabilaan, no? Request recon flyover. UAV entering the AO. Meron pa. Sa likod natin. Kakamp. Sa likod, oh. Gate chip natin yan. Pwede. Wag na. Sige, diretso na. Kung magsa-chopper yan, sabog yan. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Kuha na lang tayo, Ghost. AFK yata eh. Enemy UAV overhead. Uy! Oh, fuck! May red building. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Time for a bit of urgency. You're up next. Ay, puta. Palog sila. Ay, tang, ena. You win this fight and you return to the front line. If you lose, you're down.
Dalawa. Puta, dalawa. Shit! Saktong pucha. Your teammate is sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Your teammate is sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Ay, patay ako sa ere. Siyang, harap mo na. Found a vehicle. You return to the front line. Found a vehicle. Oh, may nag-drop din dito. Oh shit, may tao. Fuck. Be advised, your teammate has been marked as a high-value target. Keep them secure. Yun. Walang pera yun. Meron. May truck. Ay, buwala. Sakay. Pagay mo. Ay. Dalawa. Kaya na may ano pala, RPG. Naka-RPG ang pucha. Warm up lang yan. Sayang. lang. Kaya na may ano pala, RPG. Sayang. Practice lang yun. Practice. Test fire. Practice lang yun. Practice. May nakaabang Test fire. practice lang yun. May nakaabang nag-i-echo ata. Test fire. Practice lang yun. Nag-i-echo ata.
weapons. Planes are making ready for deployment. Making ready for deployment. Making ready for deployment. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Enemy dropping into the AO. Battle Royale. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Alright, Wow. mark the drop point for your team. Pili kayo. Talon na. Bounty target is up. Let's get it done. Clear to engage all targets. Enemy soldier incoming. Come on, guys. I've got you. Uy! Meron pa pala. May sumunod ang pucha. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Teammates in the Gulag. If they survive, they can redeploy. Fight starting. You can practice your aim while you wait. Taunting your enemy is an effective way to get inside their heads. So is a wood-based stone. Your teammates done in. They're returning to base. There's a fight kicking off. Get ready to fight. You're next. Teammates deployed. Stand by. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. No man. Malawang buhay. Enemy UAV overhead. Ay, pucha. Meron dyan? Meron. Shit. Ilan yun?
Contract time expired. We lost the target. Gas is moving. Kasama pa yung isa dyan. Ano pa tama yung isa? Patay na. Yung bounty, napatay ka. Enemy UAV overhead. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Pa yung sumakay? Move to target area. You don't have long. Kumayo. Turn to the front line. You lose, fight is over. Chopper. Enemies in the area. Teammate redeploying to the AO. Nice. Doon ka, supply run, diretso, limo. Tapos buhayin mo si Inchong. Sige. Sa may yellow. Saan ba? Sa may yellow. Yung yellow, icon. Bagsak. Kayin ko lang siya. Oh shit! Wag na, Lods. Ay, pwede rin. Tang ibon lang yung heli kanina. Wala akong bili mo na ako na. Ay, put. Saan galing yun? Taas. Target marked. Send it. I've got you. This is loader 2-0. Good copy. Let's strike away. Yan na. Hindi. Uy, gabi! Meron pa. May isa pa. May isa pa. Mag-isa lang yan. Ay, gabi! Na-down pa ako! Tangina, nakapag-load out na! Sweet! Contract time expired. Hello, Stand Joe. down. Oh, I'm sorry. Balikod. Pumupulot pa lang ng bala eh. Uy! Sa taas! Oh my God. Balikod. Ina yan. May dalawa pa pala sa buy station. Kuha ka na ng Scabby Shop. Anyone need this? Oh, meron. Uy, may kalaban. So yun. Sa left. Right mo. Ayun. Nice! Nice one. Meron May pa? kasama pa yan. Dalawa. Dami. Scabby sila eh. Warm up lang yan. Nakapag-load out na sila eh. Nakatingin ako kasi sa Pocket Girls eh. Nakita ko sa YouTube eh. Ayun naman kasi. Ay, nadali. Bawi tayo. Ay, nadali. Bawi. Ay, nadali. Bawi.
yourself sorted. We'll be deploying shortly. Guys, the sleeping beauty is still sleeping. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Talon. Ayun naman. Battle Royale. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Buhatin natin yung buy station. Dalhin natin. Targets are up. Get to work. No doubt. Loadout na tayo, boys. Sige. Ang pera. Plunder. Pili ka na lang ammunition, Jeff. Para sa loadout. GG. Dami na lang. Loadout drop inbound. Headed your way. Ammunition, bibiling ko. Ammunition, Jeff. Bila ko UAV. Uy, dito sa ano? Tao ba? Wala. Sa train? Wala. Sa train? Wala.
May satchel dun sa pinakadulo. Hindi ko pa masyadong nalot sa kabila eh, pero ayos lang. Yan na tayo. Di ba nalo? Sige, sige. Konti na lang. Ayan, dito tayo. Ayan, pwede tayo position dyan. Gusto nyo pumesto dun sa dulo? Does anyone need this? Pwede. Tara. May satchel dyan, Kad. Ay, meron na ako pala. Second house. Satchel dyan. Enemy launched an advanced UAV for exposure. Ah, may nag-red door. Sa ano siguro yun? School. Full na yun. We're in the safe zone. Watch for enemy. Sakay tayo dito eh. Uy! Moving. Uy, dami. Dami. Police station yan. Uy! Sandwich tayo Saan kayo? Dito, may sakay tayo dito sa blue. Tara. Dito tayo mga to. Ay, naglo-load up. Contact! Enemies in the area! Meron dyan, sir? Doon sa may ano, sa pink ko. Sa red. Dalawa. Kaloload out lang mga yan. Lapit sa akin. More? Pa-drop money. Bila ko UAV. Ito. Pa-drop money pa. Ito. Meron ako. Ito, drop a lahat, tol. Drop a lahat. Enemies in the area! Moving. UAV. Cover na lang, sir. Bila ko UAV. Shout out, Dexter. Basic. Basic lang malakas! Enemy UAV overhead. Hintayin ko na lang kayo dito. Ay, ito, may taas. May ano dito. Sasakyan dito. Sino walang satchel? Meron dito. Mabuhat daw, Papi Jigs. Ikaw dapat magbubuhat. Tol Dexter. Magkakamp na kami, Lods. Alis. Kalaban kayo. Kalaban si Laymore. Isa. Basag. Dan pa ping. Adon. Doon sa kanya. Doon sa pinanggalingan natin kanina. Copy. Ito siya. Nadaon ko yung isa. Sa taas ka na ba, Jeff? Bumalik ako. Load out. Basag. Enemies in the area! Why is he down wrong? Gas is inbound. Marking new station. Dalawang box to, ha? Tatlo pala. Shit. Your teammate was sent to Dalawa na yung namatay, ah. Ito yan, bro. Uy! Ay, sa likod pa, puja.
On mo na daw aimbot, Lods. Ay, nasa trabaho pala. Next month ulit. Nandun pa rin ba? Nasa trabaho yata do. Return to the front line. You lose, you're done. You're up, soldier. Don't fuck around. Saan ka nadalis yung? Ah! Saan lang? Bilis naman. Bilis naman. If your team has the cash, they can pay for your teammates sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Kampite. Shit. Nice, nice, nice one. Alaga mo yan ah, na aso. Yung husky ba yan? Yung husky ba yan? Or na beses may cheater sa lobby. Ayun yung mga pinost mo ano. Daming cheater. Daming cheater. Dami rin nyo raw cheater na kalaban kagabi ano. Oh, dyan na. Sa kaliwa. Takanawan mo. Takanawan mo. Yan, nandyan lang sila. Nandyan lang sila. Radyo buy station siguro rin. Radyo buy station siguro. We lost the target. Uy! Uy! Cancel that. Ano ng pera? Backline enemy team, stay sharp. Dito. Lawas ka na dito. Lawas ka na dito. Moving. Pasok pala may tao eh. Posted. Ah, meron. Sa fire station. Sa bridge. Sa dulo ng bridge, fire station. Ayun na. Ayun na. Ah, meron pa din. Meron din doon sa fire station. Meron din doon sa fire station.
Threat ni Lemur. Red na. Uy, so good. Nasa taas. Nasa taas. Uy. Oh shit. Ang lalayo ng kontra. Nag-abang. Oo nga, abanger yan. Care package marked. Mark some gear. Light vehicle here. Kapal na mukha ko na walang warm up. Ang ay na-ghosted na nga. Oh. Pucha. Walang liguan to. Sa walang sayawan. Sa walang sayawan. Layo. Shit. Sa walang sayawan. Layo. Shit. Sa walang sayawan. Uy. Parachute lang. Mas mabilis. Parachute lang. Mas mabilis. Bumaba pa. Ang dami. Dalawa. Ay po. Dalawa sila. Isko. Man. Nice. Very nice. Nice. Ano, no choice na talaga to. Yan na yung gusto mong kunin kanina pa eh. Linapit ka na. Lalapit na ka. Ah, shit. Yan din dun. Does anyone need this? Pero sniper. Yan na. Uy! Wow! Nadali. Ay, nasa itaas na pala. Oh, mercy ah. Tabang na. Warm up lang yan. Warm up! Ano lang iyo, lagi lang tayong warm up dito. Hacker yung mga yan, kalaban natin. Hacker. Hacker eh. 2 oras na warm up na to ah. Yan. Para hindi masyadong masakit isipin.
Ilang taon na yung aso mo, Lemor? 8, 9 months. 8 months. Oh, 8. magba-birthday na. Oo nga. 8 months pa lang eh. Anong handa? Aso? Ay, ganun. Aso daw, aso. Bawal na aso dyan, ano? Bawal na ang ano? Ayun. Sa atin. Koroy. No, bawal na. Bawal na, no? Noon pa. Kambing ang dapat hindi ipagbawal. Sarap ang kambing. Get yourself a proper warm-up. We'll be deployed soon. Hostile dropping into the area. Watch the skies. May bala dito. Anyone need this? May bala din ako. May bala dito, ah. Bala. Enemy soldier incoming. Warm-up's done. Time to kick this off. Tip, kayo naman pili. Ay, nako. Talon. Commander, you need to back. Moving. Battle Saan tayo? royale. Green or purple? Gas closing in fast. Get to the safe zone. Saan ba? That's where we're going. Saan? Dito ba? O, dito? O, dito na lang sa buy station. Kunin ko lang to ah. Ah, sige. Sa pera tayo. May sumunod sa'yo. Supply box marked. Contact. Putang layo. All targets. Nabaliktad pala. Puta. Uy! Keke. Nabaril to kay Nana. Contact. Uy, meron dito sa akin. Meron din dyan. Isang plates ko eh. Your teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Enemy UAV overhead. Be advised, your teammate got their puta. ass kicked. They're RTB at this time.
Ay! Shit! Isang team. Oh, shit. Oo. Tangina, may baril na. Your Ang teammates bilis naman nun, nakapag-load out na. fight for a chance. Uy! Ay, nakasalubong ko pa. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn Ah, your freedom. shit. Hindi ako nakahanda dun ah. Wala akong alam ah. Pay attention to the attitude. While you wait, feel free to give these wankers a proper cheer. And if you find something to throw, feel free to give them that as well. Ay, ang pera ko dun. Buhay na yan, Jeff. Ang buhay na yun eh. Ang buhay na yun eh. Oh shit, ayaw pa naman ng mag. The fight's begun. Get ready to fight. You're next. Sa base lang siya eh. Your teammate Wow! got proper sorting. We're sending them out. Gago. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Sahan na ko dun. You're a soldier. Now go sort this fight. Ang bilis Slide na na. Your team can still buy you back if they have the cash. Okay, thank you. Paman lang tayo napatay dun ah. Shit, may tao. Movement, moving out. Tape dyan, ano, Shong? Tayo mag-loot. Everyone's in the safe zone. Nadali. Nakamute yata siya na. Insyong. Hindi. Ayubo. Wala ba yun? Skabi. Shit, kayo AV na. Sa taas. May truck na eh. Ina-flank. Shit na. Bumaba rin. Alam nila. Oh, bilis ang project. Takbo! Tangina, naka-UAV! Alam nila. Gagi, alam. Pag loadout na eh. Sila pa rin pumatay sa atin, no? Iwas ka na, Shong. Isang squad. Ayan. Taking the wheel. Dibat. Nice one. Iwas ka na. Hayaan mo na yung scabby dyan. Oh, pasok ka na. Pwede dito. Gren Santos Ignacio. Papagreni. Pwede po, pero puno pa po. Nice one. Uy! Ayun na, may kalaban pala. Shit! Iwas, tol. Inang yan. Kahit saan talaga. Meron. Sa likod. Okay.
Malas! Bakit ba mga kalaban natin pinapatay tayo? Alam na alam kung saan tayo eh. Kalaban natin. Bakit ba mga kalaban natin pinapatay tayo? Alam na alam. Okay lang yan, Chong. Okay lang yan. Warm up lang yan. Bakit mga kalaban natin pinapatay tayo? Kompleto pa pa, Lods. Sabi mo si Granny, Jer, 2 games na lang ako, maliligo na ako eh. Sabi mo, 2 games na lang ako. 2 games na lang daw si Papa Granny, 2 games na lang ako, maliligo na ako, papasok ako. Sabi mo si Granny, Jer, 2 games na lang ako. Uy! Nice one, nice one, nice Pero one. nice. Pasok ako alas 7. Maaga pa. Bigyan na. Mag-alas 5 na dito. 30 minutes na tulog, okay na yan. Patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Kawawa pasyente natin dyan, tutulugan natin. Yan lang. Uy. Meron pa din. Malas! Saan na? Ayun, sasakyan dyan, tol. Taking the wheel. Bago yun dyan, Be advised, your teammate has been marked as a Oh, high Nice bagong one, update nice ng ano eh. one. Taking the wheel. Diyan sila eh. What? Come back stronger next time. Grabe yun. Isang squad pala na ano na siya. Napuntahan. Warm up lang yan. Form up. 2 games o kalots, 2 games. 452 na dito. 2 games na panalo yan. Luluto pa ako. Magluluto daw Luto siya. ka ba? Sige. Last 2 games ka na Galit din? na asawa ko eh. Oh. Ganun ba? Sige. Last tol, 2 games sige, na tol. tayong lahat. Last 2. Magluluto na ako ng breakfast. Naga pa dyan, alas 3. Mapapaaga yung breakfast dito. Ay, sali daw si Ana. O, sige, kung may maglalaro pa, di laro tayo, Papa Granny. Ano pa kayo? Diyan si Granny eh. Papa Granny. Ano pa kayo? Diyan si Granny eh. Pag naglulut ka, dapat ito yung sound eh. Ano yan ah.
sorted. We'll be deploying Ito yung kay Papa Granny. Ano eh? Tana. Nagkakatana na rin siya ngayon. Kaya ba talaga si Papa Granny? Ano siya? Wala, yung sa kanya, ano? Calisticks. Enough practice. Time for the real thing. Enemy soldier incoming. Pili na kayo. Ito na yung panalo natin. Nafe-feel ko na. Nararamdaman ko eh. Ito na yun. Oh, hindi tayo yung nararamdaman eh. Talon, talon. Ayun, ito na yun. Avoid the gas. Get to the safe zone. Tayo, favorite. Yan o, favorite oh. Favorite. Uy! Ay, bitin. Ulo pa. Mama pa yung baba ko. Alright, lads, let's get it done. Wala nga pala akong pera. Request recon flyover. Entering the AO. Tao sa kabila. May kalaban. Galing sa red door. Enemy launched an advanced UAV for exposed. Yeah. Advance na. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Enemy hostile operator. Habol ako. Tulong. Body armor there. Dalaw lang yun. Uy! Uy, saan dyan? Sa may red door. Isa na lang yan eh. Ay, dalawa pa yan. Isa na lang? Dalawa lang yung napatay ko. Sa bridge na. Dulo ng bridge. Sa blue. Dalawa na lang pala. Off to the gulag. If you survive, you earn your freedom. We got proper fight. You're up next, mate. Get ready. Down. Nice. May advanced gas mask sila doon. Ano? Mor, kunin mo to. Mor. You return to the front line. Sige. Lose, you're done here. Entry. You're up, soldier.
Now go sort this fucker Position out. ako eh. Saan ka namatay dyan? Ano, sa gulag ka na? Gulag na ako. Tatlo lang yung mga yun. Ayun, teamwork na. Patay. Nice. May mga baril ba yan? Hindi ko alam eh. Yan ata yung galing sa ano? Red door, Sa white door, red door. Yung namatay. We're in safe zone. Watch for enemy. Ipakasya pa sa loadout. Kasya na ata eh. Tara. Loadout tayo. Tara na. Ay, walang buy station. Oo, sa ano. Tara, boys. Let's go. Sige lang ako bali. Pick up loads. Tara. Uber. Wala, clear dito, clear. Tanga na, may nag-load out na dito. Advance UAV, we're exposed. Eh? May load box na. Loadout box. Ay. Ano, patayin natin yan. Kung hindi tayo mamatay. Okay, pera. Okay. Hoy, naiwan. Tara. Sige, akit na kayo. Naragrag. Drop money. Dropping money. Loadout drop inbound. Headed your way. Hindi pa ako mag-ghost. Copy. Try ko nga mag-sniper. Ayun lang. Naka-sniper ako dyan, naka-sniper. Naka-sniper ka rin? Nice. Para kunwari magaling ako. Light vehicle here. Parang may bumaba dyan eh. Wala ba? Ay, parang meron. Parang meron? Ba dito? Sasakyan eh. Di naman dating ano yan, di ba? Oo. Nice. Oh, dalawang box sa kanila yan. Meron na. Gas is inbound. Marking new safe zone. Nasa bubong siya. Yata. Bong? Dito. Moving. Disregard. Enemies in the area.
Sige, loadout lang kayo. Nandun siya. Parang mag-isa eh. Isa lang? Yun, mag-isa. Isa lang yung nakita ko. Tingin na natin yan. Tirahin na yan. Makita eh. Punta yata sa likod. Ay, nasa itaas! Police station, snipe. Ayan, na-snipe ako. Ako pa nakita. Nasa bubong siya. Allied cluster strike inbound. Babahin mo, ano? Dala. Kung habol lang. Ayos lang. Sige lang. Nasa taas siya kanina eh. Sa bubong eh. Ganun na, bahay na lang kita dyan. Patayin mo na namin. No worries. Yun na, nandiyan na. Sa parking na ano. Fire station. Oh shit. Toasted na. Parang nakita ko dito kanina eh. Yan sa loob niyan. Green door. Lagay mo lang dyan yung sentry gun. Yan, iwanan mo dyan. Oy, sumakay. Siya ba yun? Hindi. Bayan. Baka pumunta sa bundok yun. Wala akong makita eh. Ghosted ata ito eh. Wala eh. Buhayin mo na ata dyan. Sige. Mag-safe lang. Aid station here. Hindi ko pang balikan yung loadout ko. Diretso ko na ng loadout dyan. Kukunin ko lang yung ano ko, mga naiwanan ko sa bangkay ko. Tama, magkalapit lang pala yung loadout. Hello. Saan tayo, kanan? Let's go. May airstrike pa dito. Kunin na yan. Making dun ah. Siguro yan. Oh shit! Yan na yan. Ilan yan, Lods? Dalawa. Nakita ko. Loader 2-0, good copy. Cluster strike away. Nagkakap. Ay, puta. Ay! Sniper. Dalawa nakita ko ah. Isang squad yan. Sniper. Ay. Patay tayo. Fight to open the door. Sit tight, mate. You'll be out there soon enough.
Eh, ano ka, sir? Yung sa ano? Sa shark? Ding, 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 ding. Ah. Wala yata di. Diyos ata yun. Inferno. Oo, sa ano. Suspense. Inom masyado. Ano yung mga kalaban niya yun, no? Ihi muna ako. Ay. Pre, walang kalaban. Safe zone's far. Let's motor. Nice. Na, tingnan. Pwede yung kunin loadout niya, tol. Gusto niyo? Oo. Disregard that. Mark some gear. Objective is to eliminate the bounty target. Kalaban ka doon, tol. Enemy soldier incoming. Open mo box, tol. Pero yan, box. Sa left mo, left. Likod. Yan. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Guys, there's an enemy punching you. Andyan na kalaban mo. Ure, at two marks ka na, tol. Oh, shit. Sniper. Sniper. Dabangan na siya. Warm up lang yan. Okay lang yan. Last game. Andyan pa ba si Granny? There? Kanina, nasa stream. Renny. Last game na rin kayo? Ano ba? Pwede pa. Pwede pa, mga 5 game. Kung game pa kayo. Pwede pa. 5 game.
nag-reply sa'yo si Granny. Ay, ay, ay. Enemy soldier incoming. Get yourself sorted. We'll be deployed shortly. Yourself sorted. We'll be deployed shortly. Di man lang kayo makasakay ng helicopter pagkatapos. Okay lang yan. Practice lang. Practice lang. Diyan din kami nagsimula, ganyan. Hanggang ngayon, di pa ako makapatay eh. Tagal-tagal ko na naglalaro eh. Ito yung request mo, Jigs. Ha? Yung sound clip. Andyan na? Nice. Try ko. Uy, may scabby. Marami dyan. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Okay tayo? Bago yan ah. Bago, di ba? Ano meron dyan? Kain ko lang to natuklasan eh. Bago daw to. Dami dun ah. Alright lads, let's get it done. Alright lads, let's get it done. Daming team ah. Dami sa kabila eh. Daming team. Scabby kasi.
May box ako ah. Sa baba ko na yan ah. Ano yung binaba mo, Lods? Copy that. Copy that. Box ah. Ayan. Baby shark ata yun. Baby shark ata yun eh. Baby shark, do. Uy, Tara, load out tayo. Kasya na ba? walang buy station. Kasya na. Kasya na, di ba? Uy, kalaban sa buy station. Alis yan. Pero na? Uy, Muna. galing sa ano yata yan. Huwag, iwas dyan. Ah, dalawang team yan. Madami. Safe ka dyan, Lods. Okay, punta ka sa likod. Safe dito. I've got you. Hostile dropping into the area. Hinahabol ba kayo? Uy! Oh shit, andun na. Pambilis ang po dyan. Sinusundan kayo. Nandyan na sila. Naka-cross na kaagad. Ay, puta. Returning to base. Takbo! Esther Sorizo, takbo! Here we go. Get ready. Run. Listen up, soldier. Run. We're here and you return to the front line. But if you lose, you're You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Nice one. Wow! Yeah, we're bringing you home. Your team can still buy you back if they have the cash. Woo! May sasakyan. Meron. Oh shit. Ito. Ang dami tol. Iwasay dyan, ano? Yung... Iwasay dyan. Ay! Siyong, pa-drop money, Siyong. Buhayin ka sila, Siyong. Put ka na lang dyan, ha. Ayan na.
Hindi pala to 4x4. Feels good to be alive. Woohoo! Sabay sniper ano? May sniper ano? Wala bang contract dyan? Oh, may red door dito. Dang. Oh, dito na lang tayo. Safe na tayo dito. Hindi pa baluted? Dyan na lang tayo dyan. Red door tayo. Antay na lang tayo loadout. Oh, hintayin na lang eh. Hintayin na natin. Malas minsan yung red door eh. Uy! Move to the next area and secure the perimeter. Secure the area. Enemy UAV overhead. Meron nga. Di na, baka mapunta tayo sa kalaban. Kaya nga, no? Gitna na Okay na tayo dito. Sige. Copy. At least medyo na-explore na natin to. Uy! Uy! Ano? Kala ko kakampi. Ulat na malakad. Ayun. Nag-isa lang siya. Baka may kakampi pa ito. Depende kung ilang loadout yan. Ilang box yan? Di ba nakita? Ghost na ako. Malit na ba circle? Setting Claymore! Okay pa. Isang box lang ano? Kinuha satchel dito. Set command. Oh, may nagre-recon doon. Ay, ikaw pala. Ako. Kakampi. Recon intel secure. Nice one. Bounty. Does anyone need this? Enemy UAV Hindi ko overhead. na yung bounty. Nice. Ay na, may red door din dito. Daming red door. Ayos na tong pwesto natin. Oh, dito na tayo. Wag na. Gas is inbound. Gas is closing in. May lumabas dito. Ang dami kong pera oh. Bili na kayo selfie. Anong kailangan niya? Pwede dito. Leather gear if you need equipment. Sa bundok. Sa taas na, para safe. Bundok na. Meron pa rin ah. Moving. Tayo ah. May mga nag-camp sa bundok. Sabi ko po yan. Diyan. Pwedeng umakyat dito. Ay, pwede. Maganda dito, tumambay. Oh, may sasakyan. Mark. Umakyat din eh. Setting charge.
Right here, right here. Fucking goddamn. Patay ko yung isa. Dalawa lang. Dalawa pa. Andyan, nasa itaas, Jer. Oo, sa buy station. Pumunta rin sila dyan. Kali ako. Tayo na, nasa taas sila. Nakuha nila pera mo, Jer. Siguro. Napatay ko yung isa eh. So 3 versus 3 kayo. Napatay yata ni Yenchong yung isa. So, dalawa na lang yan. Sinubuhay niya. Tama-tama. Oh. Nice, nice. Woo! Oy. May isa pa? Oy. May isa pa, may isa pa. Di pa team wipe eh. Oo, bata. Oh. Hey. Sa loob, sa loob. Sa loob. Doon sa kabila. Sa kabilang pinto. Oy, sige, tirahin mo, Lods. Jigs. Yan na, dito Nagano yan? na sa akin. Umikot na, umikot. Why mo si ano? Oh, ayun na. Sorry. Wala. Nag-jump na siya. Station here. Down. Buhayin na lang siya. Drop mo yung pera mo, Jigs. Drop mo yung pera mo, Jigs. Okay, bili mo na. Bila isa. Ako bili. Station here. May airstrike pa sila doon sa likod ng ano, buy station. Salamat po. Pwede ko pang balikan yung loadout ko. Yun. Hindi nyo napatay yun? Yung isa? Patay ka. Nice. Hinabol ko. Kabawi. Kaya pala hindi nagpo-forward, iba yung pinipindot ko. Ano yung baril ko? Kaya satchel pa dyan, ha? Saan ba ako namatay? Ito. Di makapili ng baril, ano? Wawala yung baril ko. Baka doon sa, baba, Kita ka na? yung pinatay ko. Kita ka na. Sniper. Oh, bala na lang. Sniper ka ba? Uy! Ganda. May kilo dito. SMG here. Uy, sasakyan. Sa harap, ha? Punta yan, magbabay ata yan. Pwede tayong bumili ng UAV. Okay, bili ka dyan. Kasya ba? May chance tayo.
Hard left tayo mamaya. Circle. Naka-ghost na lahat siguro tong mga to. Someone bring that. Someone bring that. May dala na kayo? Sige, sige. Ay, sige, dalhin mo. Sige. Left na tayo. Sige, sige. Sige, sige. Gas is closing. Get to the new safe zone. Relocating the safe zone. Dead end. Bundok. Tayo na, mamundok. Tayo. Kaliti kamote. Kaliti kamote. Sino bang hindi ghosted sa atin? Ay, wala pala, no? Galing kay ano. Hindi yata na set up ni Lemur pa. Yung ano. Hindi pa yung set up. Tol, plate ka tol, isa tol. Armor's here. Armor's here. Nakakadanag naman tong game na to. Ma-open tayo dito mamaya. Uy! May bumabaril sa akin sa west. Saan? Sa west, across the Parang dito eh. Moving. Tawid na kayo fire station. Fire station. Sige, sabayan lang natin yung gas. Gas mas ang kulang po. Tapos after natin dito, saan na tayo? Sa crash site? Pwede. Move in position. Move in position. Na, ano nang pala yung ano? Nakita nyo dito? Walang kalaban dyan. Silipin niya. Destination marked. A waypoint. Nice, maganda tong pwesto natin eh. Meron din. Enemies in the area. Nagbabarilan dun. Tayo. Movement. May chance tayo. Anim na team na lang yan, ha? Uy. Gas is closing. Kaya yan. Relocating the safe zone. Safe zone located. Laban dito, may kalaban. Move on my waypoint. The green? Oo, meron. Sige. Basta ano lang natin. Friendly loadout drop. At least alam natin. Pwede ka. Sakto, loadout. Delikado. Mamaya dito tayo, crash tayo tago, ah. Sige. Ganun ang bilog. Ano yun? Oh shit! Enemy UAV. Sarap mismo. Safe ka dyan. Target marked. Send it. This is Striker 3-1. Good copy. Strike I've inbound. got you. Friendly UAV overhead. No hits Kuha on ng that. loadout, eh. Losing ground. Gas is moving. Ay na, meron na sa gilid. Magagaling sa left? Sa left ba natin? Left side. Sige. Tingin ako dito sa left.
Parang fire truck. Oh, fuck! Na-snipe ako. Shit. Sige, Pasok ka tago dito, lang Lods. ako, tol. Oh, shit. Ay. Oh, nandito na sila. Yan na, dyan na. Sa side. Side. Galing naman yan mag-isa lang. Umugod pa. Wow! Oh! GG! Na-wipe tayo dun. Nice one, guys. Mag-isa lang At yung least ano. tayo, senyor. Sige, Jer. Ligo na ako, Jer. Sige, Lods. Bukas ulit. Sino pa maglalaro GG. sa inyo? Salamat, bro. Bye. Sige, Garot. Sige, idol. Sige. Oh. Idol. Pahinga muna, idol. Pambigat tumanan. Wen, bigat tumanin. Pahinga muna, pahinga. Kaya yung kapay. Ano, mga 5. Anin. Ay, anan. Sige. Bigat tumanin, bigat. Sige, Garot. Sige, Garot. Gano'n siya, matulog ba ito? Sige.